Pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu Cinemanije. Cinemanija je video blog u kojem obični ljubitelji filma daju kritike aktuelnim i ne tako aktuelnim filmovima. Tema ove epizode će biti tema ove epizode će biti Hobbit. Šta očekuješ od ovoga filma? Isti kao Lord of the Rings trilogiju. A nije li to malo previše? Ne, to je čak negativno. Nisam razumio ovaj odgovor. Daj mi reci, Nije kod nas uzmio jel ti, šta očekuješ ti od... Elvire, zapalit ću ti baz drugi put kad budemo igram. Ne, mojte StarCraft. Ajde Daj mi reci, šta ti očekuješ od ovoga filma? Ja očekujem da ne zaspijem čas. Ti? Gandalfove kućnije čarolije. A Gandalfove kućnije čarolije. To je dobro, je li ko očekuje Hobite? Patuljke? Smigl, onaj priča... Gollum priča koju smo vidjeli u prošlom filmu. Kako je on nastao. Želimo, interesuje me da li ćemo vidjeti vezu između tog njegovog nastanka i dešavanja u ovom filmu, jer ovo je početak ko neki te priče. Ja se ne slažem s njim nikako. Znači, kakav Gollum? Zašto? Gollum malo. Nećemo gledati onaj... Smigl. Ne, Gollum. Jel vi znate šta koji film? Ne, vrlo je interesantno, Gollum će biti važna ličnost u ovoj... Hoće li biti trilogija? Trilogija od ovog filma? Hoće. Ja sam čuo komentar od reditelja da više neće snimat filmove. Ogadlo mu se. Ne, ozbiljno. Neki dan bio intervju, kaže ja sam svoj zadnji film završio. Moguće, ali Hollywood želi 3 filma radi para. A normalno, bit će trilogija. I napravio je film Peter Jackson koji je napravio katastrofalne filmove, zombie filmove i Bad Taste i Brain Dead. Naš film Brain Dead. Internals. To je bio film. Kad je on, ne, kad internali onaj zombie film, splatter film pravi, nije niko od njega očekivao da će on preuzeti Gospodare prstenova, međutim on je uradio fantastičan, nemam posao. Dobro, sad ćemo mi ići u kino i Elvire, je li sweet? Sweet! Da pregrizite. Aha, možda ti. Dođu. Evo tebe. Improviziramo. Nemoj prdet smisli. Aj jebut. Ajde. Oh my god, what a disaster. Treba reći pozdrav. Zaboravila sam kako ide. Pozdrav svima. Pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu Cinemanije. Video blog u kojem obični ljubitelji filma daju kritike aktuelnim i ne tako aktuelnim filmovima. Tema današnje Cinemanije je film Hobbit. Hobbiti su mali, slatki ljudi sa velikim čupavim nogama. Primijeti se da je film napravio isti režiser kao i Gospodara prstenova. Prvi dio Hobbita je napravljen na isti način kao i prvi dio Gospodara prstenova. To bi i ja rekao. Scenografija je fenomenalna kao i u Gospodaru prstenova i razlog zašto se film mora gledati u 3D formatu u kinu, a ne na našim malim ekranima kući. Slažem se u potpunosti. U nekim scenama zbog 3D efekta imaš osjećaj da učestvuješ s tom malom družinom patuljaka i hobita u njihovoj avanturi. Posebno pamtim jednu scenu sa orlovima gdje na momente možeš zatvoriti oči i osjećati se kao da ti letiš s njima. Muzika je isto tako prve klase i htio ili ne, je kasnije danima pjevušiš sa nekim osjećajem ponosa i respekta za patuljke.
Bravo kolegice, pun pogodak. Prvi dio Hobita nam udara temelje za razumljevanje Gospodara prstenova, naročito o istoriji prstena. Kad je to rečeno, sama priča nije zanimljiva na isti način kao u Gospodaru prstenova, sa kojim se ovaj film naravno cijelo vrijeme uspoređuje. Po mom mišljenju je moglo biti malo više humora i neke scene su mogle biti malo skraćene, pogotovo u prvi sat vremena filma. I tu i tamo. Ali ipak skidam kapu velikom majstoru Peter Jacksonu i moja ocjena ovom filmu je 85%. Ja neću biti tako darežljiv sa ocjenom i moja ocjena ovome filmu je 84%. Pratite nas po našim Facebook stranicama, podijelite nas, lajkajte nas, ostanite uz nas. I... Šta je to bilo? Komentirajte, god damn. Kaže... Komentirajte. Moj kolega kaže komentirajte isto. I do sljedeće epizode. Svima. Ćao. Life is only a dream. What the fuck? Scusa. Oh my god.